Kani kadi kecing itu khana basisha si phang samla bukerteng Christopher McCandless badai ru khun juki kime ki pa ki beruspa Henry wala habau lepas bahana university ki bapona udai ru rang ile kai butbet penban hakawi kasngi la eno dak ile ki kime ki pa kaspa ka phau bat ka kerdan jing puli hakabau la lik man phat marwai sipo ka lawba Alaska simulon phashu sundan shalai ti parlok bidang pen ya khasidata banwan ra shpi kecing itu khana na kaplim into the wild bat kecing itu khana kelas dang kasnam syajar khandai spa khandai phau hakabau wei somla bukerteng Christopher McCandless lepas ba na ki Emory University Henry hadian tapat latap da kecing sosi bawlo yo jing tim panadu balakha yu badia kapara jong u kimi ki pa jong u kimpat pendap satya wadi kecing itu jong kurim kebudan buram bat namar bu Christopher lepas ba kum tahu ku pa jong u la subha yu da kawai ka kali ke paramdor Henry Christopher pat ulakan tat mardor kata kecing asubha bat hakat kami la thanglut ya borok ki ID ki passport bat ki credit card jong u badang step pengap klem kecing tip ki kimi ki pa ula pet bak na layeng kali ke balarim ke jong u pan sedang ya kecing ya lenti namar nadu dang kena ula jutrang ukwa ban sa marwe sipo klau pat haba kami kelalap kali jong u kelas arong no aku umsau pat kelas ukut no kumta ka step ke babut Chris ula ino ka kali kata kacaka pat haba ula depan thang no iki pisa ki basa ka pela jong u ula sedang ya kecing ya lenti dah kejat Henry ban kampet step ya kecing ya lenti jong u Chris ula ban sedin ban kiur ki kali jong ki breu bas pun ban kentiu eu pat hakawi kesngi ulai kendu ki arngut ki breu ki bekerteng jan pat kareni Loong bojan bakareni kila dep nyet ho syong kurim Henry kamdan pat kajing asthu jingmon apreng jongki namar kata kini ki kurim ki shwe im kajing im kum kinong ya wer akaba ki syang na kawai ke jaka syakawai pan Henry bo Chris ulasa pat ki kum bakat tukan epor ulayo jing tip na kareni bakajing ie apreng jongki kala pajak slam kum ta tangkat tukan epor bo Chris ulasa arengkat pat ki Henry ulas neng bat ajing hikayaki bakilala bani ie pat iwe denang ta Chris ulai khlat no naki ulas dang biangi kajing ya lenti jong ke batang marwai Namar Christopher dan ya ketong ban litsa kumbakat tukan epor sipo Alaska. Namar dan ya kecingeng po breu la ruban im tang marwehi klam kecing dan rengkat jengki wei pat ki para breu. Pat udan ru kecing kwa pun yo ya kecing dei bacan bah pat kamai maryang. Berkat baurang ya kalenti si Alaska bulan September ula poi hasau Dakota. Ulai kendo yu wei nongrep keteng wen. Berapa Chris ula sa kumbakat tukan sengi bat wen. Wen ru it hai u. Namar Chris trish tomba walau dei khun ruspa bom jumlian baterai kum kita kejak kam padha kawe kejan met Chris lay thu hawien budan ya kejing terang bani sa marwai sipo klaba Alaska bad ukwa ru bani syam markhamat ba kejing em ne ba kejing yam khnang bon la ban penpau sa perthei bo breu la ru ban em tang marwai klam ki bahiyeng bahasem kum tau ong yu budan kam tang kawe kesulai nang bon yu ban set marat apo klaba kum tau wien lo ong yu ula ban pen yu hu yak tak kesulai padha kasingi ke babot apo wien lo pen yu hu yak kesulai la syakem no ilade namar kikam batsna barbandeto iktiar pat mentabu win la syakem Chris la pateng biang kecinya ti jungu pat mentabu Chris la poi harut kawa ba Colorado la temu ban jam sesliang kawa da kapa penen kam da kayak kunta ulali ban pancing bet no officer Henry ta officer pat loong yu pun haban bu swai kerteng jungu apa ko waiting list namar Chris umpat dan experience ka kam banyak kayak pat ba Chris la kelin kan cimpor hadukan no kerteng jungu kan poi syakman Wat officer long yu kan simpor kum bakat arsnam kum ta Chris klam dayo permission nang nuru lek tu banyak kayak hadian slam ba bo Chris lo pentu kayak kapok katakawa mulai kendo ki arngut ki syukurim paling ba jong ki layo jeng tim pada kabaya ling ba nakani kawa ula ru ban poi syaduk California Henry ban poi haduk California pat kan simpor pun sengi kum ta ban kampen kloy kalenti ula de ban lek ling ba na Mexico Henry hak takapor ki pulit lawan ban tebe yu nadien Namar bulanya kayak klam license Henry da kabut senti jung Chris ulalait men pet na kti jung pulen ula poi sidu Mexico pat menta bu Christopher ula sange no ban kiur ki kali jung breu ula sedang saban sustain de rel kit market mata pat haman lagi klipmat pat ki jaka budan ujulek kemen marwai namar usngo baman la klipmat pat jaka budan uyo ya kecing hikai kecing seneng ke batamai Henry menta bu Chris ula poi biang si jaka sor sngo tenat setia ya ladi usngo bula japo pat kecing jung kala lompong kum tahu la persyang ban kiu biang da kiral kit market mata kenang bola ban kiar na kicakasor pat ula de ban ya ni kicaka ki pakham kendong pat de ruang ta bola syasyo dusman hawe pulit pat tahu pulit pasneu la ino yu marwe ban thia ling ketop hamadan apreng kecing mensau Henry kembala ong da manu ka perthai kalong kabaret kum tahu Chris lai kenduk biang yu jan bakareni pada bau jan bakareni kile sempat batu kila dap da kecing kemen bamna syup anong
Henry hadin katukan sengi pula pulut por batki ulai kenduru ya kawai kesamla ke bekerteng ketresi beketresi ru kelayak mat bahayu Henry Chris pat ulakierno naka nama rutip bakade kesamla lut ke badang rit hakarta batang hadin katukan sengi bu Chris ulah syong batki ulah ai kublai kadu no yaki ulah perang biang marwe kalenti ke bacengai bahadin si benai bola yat marwe hakalenti ulah syak kentiu hakali jung wei breu bekerteng Ron France laong buron doi basyong thaj naka kam kum army officer Pat mata trehi marwe hakawai karkhana suksne laong ru buron wala sa marwe hak pertai namar kalok bagi khon jung kelayap no hakawai ke jingja accident o kres ru ye burom bhai u namar syam bo de breu babha basbun pat baparya paraya ketin kethali o Christopher wala syong masa bat u kumba arpana kenti wala yo jing hikai kumno ban snabel pat kres wala snaru yo webal hakabaw la o shrong ru hapo jung yakidur sipang kejing ya lenti jung bahadin nang ta kres kumajulong wala sedang biang ke jing ya lenti jung Henry Ron pat ulai thu hu ula sa marwe ka perthai namar kalok ki khon ki ti jung kelayap no kawai ke jingja accident kumta long yu usngongu palat yu bolo hikai yu kumno ban em bat kerpar ru yu bon syong sa no bat long ru kum khon jung hi Henry Chris pat long yu bayam ta hi unam la ban syong bat mor dang don ni ke jing thmu ban lech Alaska Henry ong bale se andah bolawan phai pat na Alaska un seperkat arsien ya kata kam Bat menta Chris ulang ngambang marwe syakajeng kenca bat sepedeng kilau pak lausan jong ke Alaska. Laong bo Chris ulah ra bat utang kendat ya ke baham kadi. Namar kata ban pendap ik jeng dawa ke kepo. Ulah day ban siat bat ban baham di kisimrin. Bat hadian bon sengi bola ya wir po ke klau. Hakawe ke sengi ulah lap ya kawe ke bos. Bat po Chris ulah rung hapo usyam bakla japo bah. Kumta Chris ulah pan kuit bin subay ke bos. Ulah rai bon syong bon sa no hapo ke bos. Ulah ai kerteng ru ika ke magic bos. Laong baya ka eke bo Christopher lalap thamai ka jingya lenti jong ujos tenan pan tho ka diary bat hadin pat ucu pule biang eki ban pan nong rem bat ban ti benya bat kat baudang sa hangta por kelayat ke banyo tayo bat borok ka bam ka di jong ka lalut no kumta ban pan kadang yelade Chris lade ban sian bat ban bam de kimarat red khnai bat kirisang Henry hakawe ka singi Chris layo ban siat bat peniap yu musician re bahe bat abau lade ban syodo yu ula bam kat tukan ni kat bai ka basa pat ula bu no utmu ban bam pat hadin Henry tang hadin kat tukan ni sengi syem bak takado klap ut bakal utung kum tau Chris ula berat no ek takado sa cengai nak takajaka pat nadu kat sengi Chris ula rai unung peniap syu ikinu kimarat ke bahe bahadin nang tapat wei breu langam padang kitwe ki jing sosi menta Chris syem bo bakor bat kuli kilalut no kum tau la rai pun pet no nak takajaka Henry ban poi pat salasnong ula di ban jam yang syasilang jong takawa Henry bu Chris ula persyang ban jam syasilang usyam bakalalat jong ka kadang khalan palan namara kadang dei hapadeng kaliur umta Chris umdan lat syu dakumwe uruhap banik phai biang syala ka bos bat menta bamdan jing bam syu Chris ula persyang ban kadang ilade dak babam dak jor klau kithit ding bekisok sya Henry hakawi ka sengi dak jingirap jong kawai ka kon Chris ula persyang ban bam yu wei sentiu pan patang hadien bula dak ban bam yu ula kem tlon namar laong bola ngat bi Henry bu Chris ula persyang ban pet bahan nak takakon usyam bola ya bakla bat wei pat sentiu bodai balong bi pat nadu kata kasengi kabi jong tau sentiu kelapan sistem mi kamet jong kat adu belareng reko pomla syu ban khi na kecaka batia laong bawat apdeng jing pang jing sistem marwei Chris ula de ban kesar pat ula par syaklau ani wat jing bam pat syuabon mi na ka bos ula bu ikini jing tho balik se ken dan ke breu ke bayat nang ta ula tho kumne ngala sistem jur pak ngalajan yam ngapla hoble pengadon kam jing ram sungba ya rap lem yanga menta ngarang leit ban khet sok sya ngan saman phai pat andala jan men kuble sibun pat apa ke jing sistem kelapan yu Chris menta suthu boleh kenduk sisa mar khamat bal kecing yam kumta padeng kecing telon la tho ikini kikinten hakot jong happiness only real when shared bahang ni Christopher hikayangi penginyo ikecing kemen ke basisha tanglarangi kloy banyak island lani samlem ya kecing kemen syakiwe pat ke bamdan yaka wala suthu bahagi sengi bakadu jong kecing im Chris sulat tamang bolakan mau tumpang ya ki bahi yang bahasem pat ke bait pathon jong pat menta suthu bala dau de banyo ya kathong kecing im ubreu la de banyat marwei pat ban klet no sipor ki bahayeng pat ki bait pathon Henry andah bola yo pat ya kathong usngo bakalong ke badan kam banya bantalem ya kata kemen ki bahayeng jong namar ki bahayeng ki de ki boleh la ai bola bu kerpang nak menta jong ni kanang bangin yo banya bantalem ya kata kejing sosi lane kejing kemen lane kejing pang ni kejing stom bahadien katukan sengi kejing stom kalaban yo Chris ulah khlan ona ka perthai pat chwa pun yam ulah tho ru ya kawe kejing tho baong ngala em kejing em ka kemen pat nga ai ngu yu boleh kuplei sibun boleh yun kerku ya pi baro